lebitso la Modimo ga le retwe. Jwale yona tokologo ya neyo ke yona ya neyo le kgone re iketekang. Ge Kreste a neela moya ka letšatši la di-14 ke ga moemedi le yena a fetša go rapela a thoma mosebetsi wa gagwe. Lebitso la Modimo ga le roditswe kore o ga neela moya ka fo o thoma mosebetsi wa ka fo. Lebitso la Modimo ga le roditswe. You know why go bile ka tsela e? Batho ba botlhale ba lefase ba re di ruteng di re nature does not allow a vacuum. Lebitso la Modimo ga le roditswe kore tlhago ga e dumele gore go be le sekgoba. Lebitso la Modimo ga le roditswe gore ba le sekgoba tlhago ya setswalela a se tlhago e sa dumele gore go be le sekgoba. Ke Modimo does not allow a vacuum. Lebitso la Modimo ga le roditswe. A ke re tlhago e tlhotse ke Modimo. Tlhago a ya ke tlhola ke a e controla ke Modimo ka lona lentswe lona le le bopile go le godimo le fase le ntho tsotlhe tse bonwang ka matlho. Lebitso la Modimo ga le roditswe. Ke gona mo go tlhagileng moemedi gona ge Modimo a tswalela a dira go se ka ba le vacuum a romela moemedi yena o e le go yena Alpha le Omega, mathomo le mafelelo. Anke o re Alpha le Omega. Dale buha, dale warona, dale buha, bebe warona, Alpha le Omega. Vase bananda di. Re leboga moemedi wa rona Alpha le Omega gobane ke ka yena ge re tsebile nnete. Lebitso la Modimo ga le roditswe. And re tla nna tswela pele go mo dumiša Modimo moya o halalelang a kopane le Modimo morwa le Modimo ntate. Lebitso la Modimo ga le roditswe. Jwalo rena re ka se ke ra lebala mokete o. Lebitso la Modimo ga le roditswe. Mokete o wa go ketika lehu la Morena Jesu re ka se ke ra o lebala. Lebitso la Modimo ga le roditswe. Ga e sita re sa lebale mokete wa ge bana ba Israele ba tswile re peta wa lehu la Morena wa rena le o re bophelo bo sa feleng re ka o lebala jwang. Lebitso la Modimo ga le roditswe. Ke ka lebaka la madi a gago ao a tšhologile sefapano re ileng ra lokollwa ditlemong tsa yo mobe. Lebitso la Modimo ga le roditswe. Madi anao a gage a re tlisetša bophelo bo sa feleng. Lebitso la Modimo ga le roditswe. Anke o re ka madi a konyana. Are le fatshe bananta te. Re tlhatsitse ka madi a Morena Jesu Kriste wo e leng yena a ileng a re romela moemedi wa rona. Lebitso la Modimo ga le roditswe. Moemedi o thekile o ba mosebetsi wa gagwe pele a etla lefatsheng ka nama. Lebitso la Modimo ga le roditswe. Lebitso la Modimo ga le retwe. Re boletse ka di-12 mo Jesu Kriste a neng barutwana ba bolela le ena re ka go a re go bona a re o šetse matšatši a mabedi gore morwa motho a bapolwe sefapano letšatši la Paseka le fitlhe. Lebitso la Modimo ga le roditswe. E ne e le ka di-12. Lebitso la Modimo ga le roditswe. Jwale moemedi wa rona o re ka di-12 September 1962 ke bile admitted go Coronation Hospital. Lebitso la Modimo ga le roditswe. A re ga ke lwetse for 3 years. Lebitso la Modimo ga le roditswe. A re ke le marapo fela.
ha ke fitla Coronation Hospital ka di ka re ke dingaka di le 8 lebitso la Modimo ga le roditswe mo a go bona go na le specialist beggar lebitso la Modimo ga le roditswe a re ba dikulo ga ba lebelela ba tlhola mekgwa ka moka ba be ba mo isha go x-ray ba ske ba bona se lebitso la Modimo ga le roditswe ba ba fetsa ka go it's just a TB suspect go ba suspect ara ka bana le TB lebitso la Modimo ga le roditswe ka nna le tšatši leo mantši wa 12 o'clock lentswe la tla go yena la re mape lebitso la Modimo ga le roditswe le a tseba bana tate ba ke dia moemedi ka se ra le ruta yona e ne le ka di 12 lebitso la Modimo ga le roditswe a re ka rapela ke shekelela mosadi ya ka le banake lentswe la mogalebela ga botlhoko la ra o rapela dilo tša lefase wena ga o rapele Modimo lebitso la Modimo ga le roditswe la tloga la bua gape ka di 13 September lebitso la Modimo ga le roditswe di 13 tše ke tšela ba beng ba rutwa ba re go direle dinkgwa tša go tlhoka komelo ka e tša monyanya wa Pasika ka letšatši leo le tlhatamago la Pasika kore a day before Pasika e le ka di kae ka di 13 September lebitso la Modimo ga le roditswe yona di 13 tšeo ke mo lentswe le la tša moemedi la tsamaya le yena moyeng go fitlha kua ntlong ya bjanya kua Silo la boruta ditaba tsona tse rena re phelang ka tsona lebitso la Modimo ga le roditswe ka di 13 ka di 14 lentswe la bua go yena gape 12 o'clock la rapela ka mo a rutuleng ka gona ka di 13 ga ba di kua ntlong ya bjanya lebitso la Modimo ga le roditswe tsona di 14 tsona tšeo moemedi ya rutang thapeng a rapelang ka mo a ba rutile ka gona maabane ke di 14 tšeo Jesu Kriste a ba potsweng ka tsona lebitso la Modimo ga le roditswe jalo potšišo ke re botšiša baganetši a ke re bone baganetši mo lefase ba ganetša nnete ya moemedi was this a coincidence ya go diore di 12 tša ge ba Kriste a bolela barutiwa ba gagwe gore go šetše matšatši a mabedi di tshwane le di 12 tša moemedi ge a tsena Coronation Hospital was that a coincidence e be e le mistake lebitso la Modimo ga le roditswe okay na e be e le mistake ge di 13 tša Kriste ge ba mo direla dinkgwa tša Pasika di tshwana kana di 13 tša ge lentswe le tšea moemedi le moiša kua ntlo ya bjanyi kua Silo was that a mistake lebitso la Modimo ga le roditswe e be e le mistake ge Kriste a bapolwa ka di 14 moemedi a rapela ka di 14 thapelo ya rutleng ka di 13 a fumana karabo ya gore tsoga tlara ka di 3 October go le gae was that a mistake gore di kwa di tshwane lebitso la Modimo ga le roditswe go nyakega medulla oblongata lebitso la Modimo ga le roditswe o le motho sa di šomiše text lebitso la Modimo ga le roditswe the word text e ra gore the ability to do things the right way lebitso la Modimo ga le roditswe go sena text you won't be able to do things the right way lebitso la Modimo ga le roditswe e tla re ba re mokete wa Pasika ka di 14 September wena wa keteka ka Pasika ka April lebitso la Modimo ga le roditswe because you lack text lebitso re ga botsebotse Reverend Pulo was correct o ba fela re ga bolela re mara ntho e bua ina le kelello ke the chief whip o be a tseba ntho e bolela ka gobane o be a bolediša ke moya o halalela lebitso la Modimo ga le roditswe Pulo e ne le Petrosi wa moemedi lebitso la Modimo ga le roditswe bjano ge o sena text o sena ngqondo e tla re Bible e ngwadilwe ere le keteke mokete wo ka lebaka la wona gore ka that right time of that festivity wena wa tšea direction ya Baroma lebitso la Modimo ga le roditswe bjale potšišo ke bjale go tšea direction ya Baroma
o mokgethwa lebitso la Modimo ga le roditswe. Ga botse gore wena o dirang Pasika ka April, ga botse o moroma o dira o apere uniform ya IPAC, lebitso la Modimo ga le roditswe. O a rakanega jaanong o rakantšha keng o le mokgethwa, lebitso la Modimo ga le roditswe. A o rakantšhe Modimo ka gobane Modimo yena o go tlisitse pele ga moemedi a go ntša nnete ya gagwe, lebitso la Modimo ga le roditswe. O tlile pele ga moemedi a go ntša nnete ya gagwe, a wa sala go rakanega gore sa mathomo o se ka rakantšha ke di-date tša mekete ya Pentecost, lebitso la Modimo ga le roditswe. Batho ba mo di-branching as we speak today a ba tsebe gore go ne mokete wa Pasika, o keteka ke rena fela ba headquarters, lebitso la Modimo ga le roditswe. Ka gobane re tshwere nnete ya moemedi, re na le moemedi, lebitso la Modimo ga le roditswe. Jeremiah kgaolo ke ya bo 31, lebitso la Modimo ga le roditswe. Temana ke ya bo 32. O re ke moprofeta Jeremiah Modimo o bolela ka yena ka molong wa moprofeta Jeremiah. Modimo o re kgwerano yeo ke tlo go e dira le setšhaba sa ka nako ya gona she, lebitso la Modimo ga le roditswe. A re ke tla tšea ditaelo jaaka ka di bea matswalong a bona, lebitso la Modimo ga le roditswe. Melao ya ka e ngwala dipelong tša bona, lebitso la Modimo ga le roditswe. Bona e tla ba setšhaba sa ka, nna ke tla ba Modimo wa bona, lebitso la Modimo ga le roditswe. Ke moprofeta Jeremiah 31 verse 32. Bona e tla ba setšhaba sa ka, nna ke tla ba Modimo wa bona, lebitso la Modimo ga le roditswe. Jalo ge ba re ke tla bea ditaelo tša ka matswalong a bona, ka tšea melao ya ka e ngwala dipelong tša bona, lebitso la Modimo ga le roditswe. Kore ge molao o dutse mo pelong ga o phumuge, lebitso la Modimo ga le roditswe. Ntho ngwe le ngwe o e diang o nagana molao wa Modimo, lebitso la Modimo ga le roditswe. Go o nagana go dira phoso, molao wa Modimo mo pelo ya gago wa nagana gore molao wa Modimo ga o dumele ke dira se, lebitso la Modimo ga le roditswe. Jalo ge ditaba tša Modimo, ditaelo tša Modimo di tlokile letswalong la gago, di ngwadilwe pelong ya gago, o ka seke wa di lebala. Nako e nngwe le nngwe ya tsona ge e fihla o ka seke wa lebala, lebitso la Modimo ga le roditswe. Go o ka bona o lebala gore di 14 September mo Pentecost ke mokete wa Pasika, wena wa keteka Pasika a foreign Passover, o ra gore ditaba tše tša Modimo, ditaelo ga di a tlokiwa letswalong la gago, melao ya Modimo ga ya ngwadiwa pelong ya gago, lebitso la Modimo ga le roditswe. Jalo ge di se gona pele ya gago ga o mokgethwa, lebitso la Modimo ga le roditswe. Le go ka ke potša gore o mokgethwa o fake, o mokgethwa wa fake, you are not original mokgethwa. Ka gobane mokgethwa ditaelo di tlokilwe mo pelong ya gage le mo letswalong la gago. Ge ba re di tlokilwe gore di ngwadilwe di ka sa phumoga, lebitso la Modimo ga le roditswe. E tsamaelana le lengwalo la Diema kgaolo ke boraro e reng botlhaletlhale mo go boifa Modimo. Ya re ngwana ka se lebale thuto ya ka, se lebale ditaelo tša ka, di tloke mo pelong bo ka tlapeng, lebitso la Modimo ga le roditswe. Di ngwale mo pelong gore ga ba le tloka ntho e gore e ditše mo pelong le go ka re wa e rapara e ka se phumuge, gore e ngwadiwe e be permanent, lebitso la Modimo ga le roditswe. Lebitso la Modimo ga le retwe ke ditaba tša Modimo, lebitso la Modimo ga le roditswe. Jalo nkane Modimo a dirile gore mokete wo wa Pasika o be ka di 14. Why? Lebitso la Modimo ga le roditswe.
E ka ba ke mistake? It is not a mistake. It was purpose. For date 14 September, e beilwe purposefully. Ke Modimo. Lebitso la Modimo ga le roriswe. A kere o be a likile metlholo ka moka a e beya pele go Farao. Lebitso la Modimo ga le roriswe. Metlholo ya felela wa shela motlholo o ti wa bofelo. Lebitso la Modimo ga le roriswe. Wa no go direla ko ona wa mafelelo. Re rile the number 14 e emela completion. Le a go pola ke. Ko re yale Modimo o a feleletša. Ka Setswana ba re o a harela. Lebitso la Modimo ga le roriswe. O tlisha motlholo wa bofelo o a bolaya maitshibulo. Ba dutse fela ba lo makana ba ekwa. Lebitso la Modimo ga le roriswe. Completion e representa ke number 14. Lebitso la Modimo ga le roriswe. That is why Modimo a dirile gore mokete o wa Pasika o be ka di 14. Lebitso la Modimo ga le roriswe. A ba dira purposefully so gore Kriste a ba polwe ka di 14. Lebitso la Modimo ga le roriswe. A ba dira purposefully so gore moemedi a fiwe karabo ka di 14 September. Lebitso la Modimo ga le roriswe. That is not a coincidence. Ke purpose ya Modimo. Lebitso la Modimo ga le roriswe. Danong nka le ditaba tša moemedi di tsamaelana le tša Jesu Kriste. Gona nka le di tsamaelana le tša Moshe. Is that a coincidence? The answer is a big no. No ka di caps. Ke tsamaišo ya Modimo. Lebitso la Modimo ga le roriswe. Go na le batho ba bangwe ba kgethwa ba bangwe ba ikaketše. Ba re ke bona ba kgethwa mara ke ba ikaketše. Ba rata gore bona ba tseba tsamaišo. Lebitso la Modimo ga le roriswe. Mara go le as we speak ba dutse branching ya nngwe ya bona. Ba re bona ba tshwere Sabata. Go tseba tsamaišo o tla tseba gore beke ye ke mokete wa Pasika. Ga o claima gore o na le head office, o santse ba o le ko headquarters ya lena le keteka mokete wa Pasika. Ga o se ka headquarters ya lena le keteka mokete wa Pasika, gona o diputše gore na the so-called headquarters yeo o e bitša gore headquarters ya lena ntho o ke headquarters na. Ka re ke be le headquarters nke be le kgobakantšhitše le keteka mokete wa Pasika. Lebitso la Modimo ga le roriswe. Ke gona mo re reng bokgethwa bo a tlhokega ka gare ga mokgethwa. Lebitso la Modimo ga le roriswe. And immediately motho a ke yana mokgethwa a sena bokgethwa o ya le ka thipi ye lao o mosoki mmuso wa moemedi wa rona Ntate FS Modise a re ga theoga a re tsebiša gore motho o phela fela ka lentswe. Lebitso la Modimo ga le roriswe. A re tlhoke madi a diphoofolo. Lebitso la Modimo ga le roriswe. Ra re ngaka ge re nyako go ntšha nkane ya no be le yona ngaka o tratara go yena o ntu mo jara o fole o tlo go jara o tle le kolobe a e bolaya a go tlhapiša ka madi a kolobe gore le ka o sa no tsebe o tla tšhaba go a bua go yena ko. Lebitso la Modimo ga le roriswe. Rena re phela fela ka lentswe. Lebitso la Modimo ga le roriswe. Lentswe la moemedi wa rona ola e rileng ga itla lefatsheng go a kwagala gore mmuso o moswa o tlile. Lebitso la Modimo ga le roriswe. Batho ba thoma go makala gore mara banna ka nnete mara banna ba re motho o fala ka lentswe gape kereke ba re ifodisa batho ka lentswe ya kgonega. Lebitso la Modimo ga le roriswe. E le ditaba tša mmuso o moswa o tlileng ka moemedi wa rona Ntate FS Modise. A nka re bušeletse pina e mmuso o moswa o tlile.
Mmuso o moswa o tlile o tlisitse lerato. Ke mmuso fela wa moemedi wa rona o tlisitse lerato. Moemedi a re ruta gore re ratane, lebitso la Modimo ga le roditswe. A re o rate le moloi wa gago lo yalo, lebitso la Modimo ga le roditswe. Ka gobane o tšea moloi a mo fetola, a mo dira mokgethwa, a latlhiša moloi dilo ka moka. Moloi a ba mokgethwa, a ba ngwana Modimo, lebitso la Modimo ga le roditswe. Baloi ba thoma go ratana, ditsotsi tša thoma go ratana ka gobane di latlhile botsotsi. Ra ratane le fase ka moka, lebitso la Modimo ga le roditswe. Lerato le in three folds, lebitso la Modimo ga le roditswe. Re ratile ke Modimo, a tšhetša moemedi, moemedi a re fa nnete ena gape, lebitso la Modimo ga le roditswe. Yena moemedi a re ruta rona lerato le, a rata baloi bao ba neng ba re tshenya, a ba sebeletsa, a ba ruta nnete ena ba fetoga ya ba bakgethwa, lebitso la Modimo ga le roditswe. Babolai bao ba neng ba bolaya, a ba rata, a ba fetola, a ba tsebiša nnete ya ba bakgethwa. Ke lerato, lebitso la Modimo ga le roditswe. Ga fetša a re nna ka seng sa rena re ratane, lebitso la Modimo ga le roditswe. Lona lerato leo la boa gape la re ruta gore re rate melao ya Modimo, lebitso la Modimo ga le roditswe. Re be re rate go boloka melao ya Modimo, re rate go šala melao ya Modimo morago, lebitso la Modimo ga le roditswe. Ke another part or another aspect ya lerato, lebitso la Modimo ga le roditswe. A ke molao o mogolo wa Modimo o re rata wa go dira ka go ithata, lebitso la Modimo ga le roditswe. Lebitso la Modimo ga le retwe. O rate le melao ya Modimo, lebitso la Modimo ga le roditswe. Ene go bontšha go rata melao ya Modimo, o tla e boloka, o tla e šala morago, lebitso la Modimo ga le roditswe. Ge ba re Pasika e ka di 14 tsa September, o tla keteka Pasika ka di 14 September, ka gobane o rata melao ya Modimo, lebitso la Modimo ga le roditswe. O boloka, o rata go boloka ditaelo tša Modimo, lebitso la Modimo ga le roditswe. Bjalo ge ba re Pasika ka di 14 September, wena o keteka Pasika ya ba Roma ka April, o rata melao ya Modimo, o rata go boloka melao ya Modimo. Ko lerato le la Modimo le kgole le wena, lebitso la Modimo ga le roditswe. Wa bona nnete ya Modimo e monate, e bose kudu. Wa bona go bolela nnete, o le wa nnete, nnete eo e monate, lebitso la Modimo ga le roditswe. Ke ko mongwe wa melao go Exodus 20, morena Modimo wa gago o mo rate ka pele ya gago ka moka, ka moya ya gago ka moka, ka tlhaloganyo ya gago ka moka, le ka maatla a gago ka moka, lebitso la Modimo ga le roditswe. Bjalo ge molao wa Modimo o ya kwa, wena o thulana le ona, o ja another direction, o rata morena Modimo wa gago, o mo rata ka tlhaloganyo ya gago ka moka, o mo rata ka moya ya gago ka moka, o mo rata ka maatla a gago ka moka. Tšhe, ga go jalo, lebitso la Modimo ga le roditswe. Bjalo potšišo ke ge o sa rate morena Modimo wa gago ka pelo ya gago ka moka, phateng wa pelo ya gago e rata mang? Lebitso la Modimo ga le roditswe. Ka gobane e re o mo rate ka pelo ya gago ka moka, kore ka your undivided heart, lebitso la Modimo ga le roditswe. Ka tlhaloganyo ya gago ka moka, your undivided ideology, lebitso la Modimo ga le roditswe. Ka your undivided soul, lebitso la Modimo ga le roditswe. Ge o ka palela ke go dira ka ena mokgwano, o tsebe gore o ke wa sebeletsa marena a mabedi, lebitso la Modimo ga le roditswe. Ge o sa direle Modimo ka ena mokgwano, go ra gore o mongwe
o mo direlang. Lebitso la Modimo ga le roriswe. And it's obvious. If ga se Modimo ke eng? Ke Satan. Lebitso la Modimo ga le roriswe. Ba Satan ke bona ba ketekang Pasika ka April. Lebitso la Modimo ga le roriswe. Melao ya Modimo ga ya hlokiwa dipelong tsa bona. Lebitso la Modimo ga le roriswe. Ditaelo tsa Modimo ga di a beiwa matswalong a bona. Empa ba Modimo ba tseba ga botse gore botlhale-tlhale ke go boifa Modimo. Lebitso la Modimo ga le roriswe. Ke seema sa Salong. Lebitso la Modimo ga le roriswe. Go le motho ka dinako ka moka o boife Modimo, o tšhabe Modimo. Lebitso la Modimo ga le roriswe. O seke wa ba wa tsoga o challenge Modimo. Lebitso la Modimo ga le roriswe. Motho wa go se go tlhale o challenge Modimo. Lebitso la Modimo ga le roriswe. Wa bona motho wa lenyatso a gona batho ba lenyatso mo lefatsheng bjale ka ba Roma. Lebitso la Modimo ga le roriswe. Ene motho mongwe le mongwe wa tshwara tsela e tee le ba Roma, le yena o na le lenyatso pele ga Modimo. Lebitso la Modimo ga le roriswe. Ba Roma ba dile go nyatša, ba nyatša dilo ka moka tšeo Modimo a di tlhodileng, ba di turna upside down ka lebaka la gobane ba nyatša o a di tlhodileng. Lebitso la Modimo ga le roriswe. Lengwalo le la dieme la gore botlhale-tlhale go boifa Modimo ko go ba Roma a le bereke. Lebitso la Modimo ga le roriswe. Botlhale-tlhale jwa ba Roma go go nyatša Modimo. Lebitso la Modimo ga le roriswe. Ke yona botlhale-tlhale jwa bona jo bogolo bja go nyatša Modimo. Ka re Modimo o beile ditaba so, bona ba di change gore di tšee their own directions. Lefase ka moka le latele, ba kgona go repeta sefuwa ba re yang. Lefase ka moka le kwa kareng. And they made sure gore ba ntšha di-funds from Italy, ba finance di-mission tša bona di kgone go accomplisha their mission. Lebitso la Modimo ga le roriswe. Le di swai ge ba fita ba ga pleke ba re ke missioning, because ke base ya mo ba accomplishang their mission o be kgatlhanong le morero wa Modimo. Lebitso la Modimo ga le roriswe. Bjalo rena moemedi o re ntšhitše from that trap a re beela tsela ya gage. Lebitso la Modimo ga le roriswe. A re fa nnete ene ya gage. Ke mo re kopanang le gono re keteka monyanya wa Pasika ka mekgwa e meraro. Re keteka tokologo ya bana ba Israele. Ke ka mo re reng 14 September ke Freedom Day ya ba Israele, Freedom Day ya ba kgethwa. Lebitso la Modimo ga le roriswe. Ra boa ra keteka lekgo la Morena le mathomo a mosebetsi wa moemedi wa rona ka Coronation Hospital, mo e le gore ka letšatši la go latela 15 o ile a fodiša bakudi ba le 15. Lebitso la Modimo ga le roriswe. Ke ka moo re lebogang senatla se, ene re tla nna re mo leboga go fitlhela ka o sa feding. Ke tla gutla leine la Ntate mo ra moya o halalelang. Amen. Modimo o na le tlhonolofatse bana ba Ntate, a be a le tlhonolofatse, 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 a be a le šireletse, a be a le šireletse. Le go nna Ntate mo ra moya o halalelang. Amen.